Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini u-subscribe button. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, akusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba olulethele lona namhlanje. Sikhona insizwa-ke laphana-ke esiyihlaziya yonke lento i-MK Party laphana ibeka umbono wayo-ke. Ngizodlala-ke ikliphu-ke uyizwele wena. Ngizosekucela kuwe laphana ungene ema-comment section ukuthi ucabangani ngalolu daba-ke lolu-ke, bese ucindezela nebhathini laphana ku-subscribe akubizi imali, kumahhala nje, akusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le clip-ke awuyithokozele. uNcamalala wakhe ikhaya labantu abaningi kade bengasazi ukuthi bashone ngaphi, sebengonde ngasithebeni. Kodwa abantu laba bangena kuleli khaya laba, kunabantu abalungile abangena ngey'nhloso ezinhle, kunabantu abambethe isikhumba semvu. Ngeke siyiphike leyo nto leyo. Kunabantu abazele iy'khundla kuphela, abahlulwe iy'khundla kokhongolose, kwabanga izinto ey'thile beza kwi-MK. Kungekudala nje kuzobe kukhala isibhamu njengangapha, kuzobe kuhamba imiphefumulo yabantu. Nigcine nenze njalo ema-MK ngale ntozana ngale nsizwa yakwakhanyile leya nsizwa leyo. Le ngathi nendlela la ekhanda edlebele kakhulu, engakwazi ukukhuluma nabantu, engakwazi ukuhandlisha ama-situation. Ngiyazi ukuthi uma umholi ushotha ubone i-enemy yakho, uyibone kuyile ntozana ekwi-audience, awuyi-attack, uba nama-measures endlela yokuthi usolve leso simo leso. Awuvele uhambe uperuza ukhuluma amagama ahasha, izinto ey'ngakubophisa zikufaka ejele uma ngabe umholi. So angazi ukuthi kuzoba kanjani. Into-ke ithi uNcamalala uvula i-organization entsha. Ikusasa sale organization lisezandleni kaNcamalala. So and you must think of the future. Mangabe kusungulwe i-organization, sesibheka ukuthi 10 years izobe kusona siphi isimo. Since ubaba uNcamalala emdala ena 83 84 lapho, uma kufika u-10 years ingabe uyobe sayi-achievile yini imission yakhe, if uNkulunkulu ezomgcina mhlambe ufike lo 10 years, ngoba phela akekho umuntu ohlala forever la emhlabeni. Isimo lokho siyakwazi, ingakho sinoma singcwabisane kunani nje kunama-policies amangaka yonke leyo nto leyo, ingoba siyazi ukuthi there is a time ehlezi ifika noma yini kumuntu nomuntu ngamunye. Size semdala-ke phila emseni kaNkulunkulu, uyothi mhlawumbe uNkulunkulu emkhumbula iyobe si-achieviwe yini mission, ngoba njengamanje kusazolwela i-2/3 manje. And kuyokwenzakalani uma esengasekho? Akuzukwenza kanti eyenzakala kamakhelwane lapha. Abantu abanganey'khundla kube nje oba bengasenakhanda sebey'phethe bebodwa. Ayizukuhliphika yini organization? Mina i-MK bengakuhle. Ngiyabazwela laba abanye abe-MK abanokuthuka i-EFF, yazi ngiyabazwela ngoba uNcamalala akanawo leyo nto le ekhanda. Kulesi simo ekusona bengathi ngakhisana neqembu elithize bizokwenzisana nayo i-coalition, bebambisane ukuze nanoma ngelinye ilanga into sezizimbi bakwazi ukujoyina ngapha. I-ANC ibicuphele noma namanje isacuphele ukuthi mayexakeke ijoyine ey'nganeni zayo ezashiya ikhaya. Phela kunama-members aku-ANC ayi-EFF, kunama-members-ke manje aku-ANC ayi-MK but asahleli ANC. Uma umkhumbunya uzamazama bavuka ngapho. So icela ivuthiwe, kodwa-ke siyobona lakhanjwe nje kuyovota okhethweni, but sizobona after ukhetho ukuthi kwenzakalani, into iyaphi. Bengifisa ngathi lentozana lama-local elections lawa enziwe emakhaya okhetho amakhansela. Bengifisa leyo nto leyo. I-MK itrabha abanye abantu laphana sebenomsila umude kakhulu lapha e-KZN. Bafake le nto le isibhaxa, ngoba ifike ngey'nkani,